Abahagizi ba NRM abarkwegita mu kibina cyabe cyamze iteva kumeni ngoma bazibasibe no bashomeswa ngo baratarange ebyaro byo no muri Ntungamo wari kurondera President Museveni akaruuru akubwa President mu mwaka 2026. Members bitu team yitu training eza kugenda house to house eri kushobora abantu achievements za NRM na nabi NRM eyorekerire gukora abwa uburungi bwihangari yitu. Aho ntusima President Museveni abo kutera himbera nungi abo kuba umugwe twagoraje kandi tine cyateganasa genderwa kitu no kusimura movement. So ecyakirya heri zoba na nyesire honka abamagomborora ba coordinator bamagomborora na ba coordinator bamashaza kugira ngo obwire buriyo n'ubwirira 2026. Ubwate kibineki kine bamemba bakurengo mu rukaga kandi nabajyango nibaza kuba nubashobora abantu President Museveni akorera ihangeri no burungi bwo kibina cya NRM akaruuru katakashiri turonda karuka President aha bwenshi ndiyo mu kibine kinyowe nka Alex ikigenderwa nikiha kandi NRM ngirebure muki niwe nisima muzago kuba nyino businge buri cyo ndukora cyona ninkikorero mu businge abakazi tunyirira kasoce no katega kandi ngira ngo obatanze kigombe kitu cyamuze yo gutuka kumenye mwongera kutwiha yo kabakazi aho kwa message twine nyinshi aha mpaka ko kikaho bundi uri kutandika ugurira mbone mwe buguruka habu kubana ubana utandika busi Nicolas Karuhanga patron wo kibine kinagira ngo mu rumogu nibagukora bekundire kandi habwabusha echamani no kwizusya abantu akaruuru katakashikira turategereze akaruuru ke 2026 abireda no kutandika kuza kurunda akaruuru. Abantu bajya no barebehiriye kurondera President Museveni akaruuru babuzira kadisha ko kumuvugana bakaganira nawe gashakwa Elias Ortugusa.